Nikaina kunengelelio kwa kuve mauvo ana manenga ni twendini wa mathangu aya twambililia ne thangu ya The Daily Nation audio we thangu yi wandikitwe Ghost Paradise na indi ni mauvo makonete undu mbesa sithitwe ikitumika kuibia sindu ila itebo kana ite coexist mauvo wange mandikitwe ithangu ni yi ni mauvo makonete ai undu iende na kutumika kwa ilia maunduva ndi ya Kenya na ndi yonde mauvo ange alama ithangu yi ni mauvo makonete kuandika kwa maofisa ma polisi ngili 10 na indi kuituka ni maetete unenania ndini wa muvea usu mauvo ange meithanguni ni mauvo makonete maamuika kuya makuma Somali kwithiwa indi makwatitwe kana indi mekuya ndi ya Libya nundu wa mavitio mekwo ithanguni yi ingi yina mauvo makonete crisis kana maundu amwe ala indi makonete makaunti ndini wa kunengane tenders na mawia meu kwi athukumi tusite nayo audio wethangu ya The Standard wandikitwe unmoved by outcry na indi kuka kwimaanisha kana atongoi amwe ndini wa serikali ala indi moneka o mathukuma kana ona kwekwa atana Kenya methiwa mainena muno na kana kunyungunyika muno indi pai itambia iyo sawa na indi ningithangi utabia nimo au na makona netwe na mabetio meba mabo wange meithangu ni ya The Standard ni moba makonete serikali ya umwe kana broad based etwika kana ni broad based at one na indi mona detie kana ecology nene yikulitwe ndini wa ithangu ye mwako mwe itina wa opposition leader Raila Odinga kukwatana na serikali kuituka kana opinion kana bena maunenania mataisa kubikiwa kana maendena bwana Mondui Johnson Sakaja na indi kuituka kana ma MCA indi ni maendena kwa bwana Mondui Johnson Sakaja na indi kuitumia Sakaja na indi kuitumia ongwena tu nosio siti kana sailite kosanwa sia kumiongwena tu nosio siti kana sailite kosanwa sia kuimpeach Mondui Sakaja movo asume thanguni ya Kelly ithanguni ya Kelly pia ni movo makonete junk foods kana uta ambaga sindu ila si sawa kana tusito tamtamu na ndi kuituka kana thangu yeya ite kana tamtamu isu selite kuongelangwa tax nikenda withie tila isi kusiwa na kindu cha Kelly nikenda uima wa mundu withie mwi wa mundu wina binya mwingi nundu sindu yuma la maingi nituma mundu atethia na binya na indi usu maundu asu manenganitwe thanguni ye yaite kana kuikia tax for products not even junk sisioka indi kuituka kana kuitethesia ku discourage kana kubetanga poor diets na indi pia uyende na ku boost health ya mwe na indi kuituka kana ataalamu measia mbesa yailite kwithiwa itumika tu kwa ku prevent mawau kana kuita kana kwa ilia health system ya mwe indi nziemwe matona ku boost health ya mwe ni ku tax sindu isu sikitwa junk foods nundu wa kukitana na mathina mama wau amwe mwini ithanguni ya katatu ni mauvo makonete tribal clashes kana indi kawo umwe ula wende yeku yangalikonisya Nakuru na kutia mundu umwe mukuu na indi kuituka kana kuna ina miatiano kuna protest nundu wa power outage na indi kiucha tuma indi misiemwe ya kanwa mwaki andu methi wa displaced nange matiwa na maumisie na indi kuituka kana matiwa na maumisie na indi kuituka kana misie Standard ni mauvo makonete na kada na indi kuituka kana maofisa asuma na kada ona ni maise kana director wa ikundi ya nakada aitwa Frederick Ngugi iyo no kana tongo ima kanisa indi methiwe mayosa kana methe mena responsibility ya kunenga na rehabilitation drugs kana kwithia mainengana andu ala manywite ndawa isuma kamanenga rehabilitation kana kumosa na kumaiya bandu kwa ibinda mate utumia ndawa isu nikenda mamatethesie methe mate addictive nundu akwithiwa ala matumia ndawa isu ni methiwe me addictive na kumabetanga ndawa ni isu tila isi na kou director ukwitwa Frederick Ngugi no kulilie kanisa
ulikilile no itethesia andu asu metwa drug addict nikenda withiwe amwe kama ingi metrika ni malikite unyini usu wa ndawa na mayesu ndo batona kuma na indi metuika kana evinda yukite mesa kutwika unproductive zombies na indi kanisa ni wakulo na uwa withiwe uyosa evinda na kumandia rehabilitation andwala kana drug addicts ithangu ni ya kana ni movo makonetie indi alandu na utabia atongo indhini wa silikali mundu umwe eitwa Murkomen no longi eitwa Chirchir na wamweso eitwa Duale na indi ithangu yasia ona kwithiwa andu amekumbilawa ni maundu maingi indhini wa ministries sio na indi andu makane na muno makasia ni wendeta yundu tu kwasia uiti kana maundu masha maende na ona Duale ethukise maundu asu na ethito ne bindo yomo muno Ruto asia andwa atatu ala ni Murkomen Chirchir na Duale indi datona kumabetanga uyani wo na indi wituka kana andu asuna nana kana metwa bosom buddies ma President William Ruto na indi kutuka suno mo atatu alama atiwe bindanela kwa reshuffling ya cabinet na su kutuka kana instead mabuto wea nikabaye ndikukapendu wanwa ukethia ni maritainiwa ni President William Ruto mavo asu mandu asu atatu methe thanguni ya kana ne thanguni ya katano twe thanguni ya katano ni mavo makonete President William Ruto na kene waise kana nukosa etambia kukitana na ulusani uloko network na nduni chasha na indi kana ando inge ni malikile kungea kana kulut mbesa sia makaundi na sia silikali nene majivia sindu itebo na indi for example ni wasia ni bailite kwithiwa na e-procurement nikenda withie andu onthe mekuandikwa kana masibitali onthe maendesi ulusani ni masiwa undu bailite na maundu mon ni makunikilwa na indi sia kana andu ala onthe makoniwe nthini wongi wa mbesa cia NHIF na cia mubango umwe wa uiti wa SHA onthe ni mekwiba kana ni mekwithwa me accountable na yongelela kwasia silikali ndisa kwitikila andu aswingi maende na kuthukuma bandi ya Kenya na indi pia otondo ni akwelesea aise kana mutalatala wa e-procurement kana electronic procurement no withwa witwa ewa bandi ya Kenya nikenda withiwe maundu onthe mathukuma vena transparency na clarity na indi kana peo andu amwe kana maobisa amwe sasa magavana alama ta kwitikila mubango no wa e-procurement na indi measia kwana nawe kana menda kuendea kuya mbesa cia mwene ndi na yasia there is no turning back kana ndeisa kusiko kana itina na yasia ulawonde ukwiwa atenda uthukumana na mubango so wa e-procurement no atie mawia masilikali ithanguni ya thanthatu no mavo indi makonetie pact kana ngwatanio ya President William Ruto na ODM leader Olani Raila Odinga na indi ikulitwe kana ngwatanio iyo ni genuine kana yae convenient game ya mundu Raila Odinga kana oithau ya Raila Odinga kwithio indi ndana uma in the power kana indi ndini wasilikali na indi critics metula mute mundu Ruto ni kwithiwa aende na kuthaukana uteti muno na yasia na ke Raila osete mwana usu kana says ni opportunists kana wherever kukosa opportunity ya kwete andu make mathukumendi ni wasilikali na mwala makwatite mbau ngwatanio ya Raila na Ruto na momeasia ngwatanio su ni tethetie muno nthi ya Kenya nundu ya kwithiwa bawiti nani yae ungu wa threat ya anarchists kana andu ala indi meka ama undu matekwa te ya mio na indi ngwatanio ino yina timelines kutoka na mwai wa June 2024 ila new taxes siakiwe yani itina wangwatanio ya broad based amuika indi ni matwai sia protest na indi itina wa protest isu andu miongo thanthatu ni matiwe ni thayu July 11th o mwaka usu wa 2024 President William Ruto ni wa ikisia itheka the entire cabinet nikenda akwate nzia ya kusovia silikali su ya umwe July 19th or 2024 indi kutoka President William Ruto ni wasakuye the first
batch ya 11 nominees na indi matuko miongweli na ana indi Ruto na kene wa appointi ye a member ana ma opposition ndeni wa cabinet after abutamwe ana ni wa mosie na ma ODM malichande ni wa cabinet matuko nyanya mwakani mwaini wa katatu President Ruto na Raila Odinga indi nimetikilanile kuthukuma imwe nikenda mamine mathina alanthi ya Kenya yende kwikumbilwa nimo ovasuno methile thangune ya thanthatu ya The Standard thangune ya Monza indi naone mavo makonetie former DP kana Gachagua indi sia kana kulia ila Jubaland Army indi ibetangwe kuye Mandera ni watola muti atongo indini wa serikali ni kuthia mabindetie ila andu asume kuya Mandera na makwete kukita Kenya ni wasakana KDF kana Kenya Defence Forces ni malete kuthukuma uya wova Kenya baibana andu asuma Jubaland maete kuya Mandera methie ni tamoindi mekwika usesei ngalikoni isu ekula KDF indi mathukume uya wo ula wailite na ingine ni wa warned kwithiwa pa Kenya bena foreign militia na indi mwetuka kana andu asu ni maetete uvungulu wa muwo va Kenya ikulia President William Ruto anenge the KDF forces mwana wa kuthiku ku expel kana kubetanga andu soldiers asume kuya Mandera ama betange baadhi ya Kenya tuka kana andu asuma Jubaland malikete half kana already ni maokupaite more than a half kesio kiu cha Mandera mekalete bu mumaka occupy more than a half na indi ni mowaite andu atano angi Monza mena maumesie nangi maketha me displaced ni wongalela kwa asia kana foreign forces ndi baadhi ya Kenya na serikali kwitha ebindetie nundu muthuku na indi nukulize commander in chief onake mwana ubindesi kindu kiunde ukinene na mukulia immediately kana au mwamulo operation yende weni kenda andu asu kana the foreign troops alameba ndi ya Kenya mabetangwe na ndi enene yako ya kanisani wa PCA Ongata Rongai ndini wa chathini kimwe cha uthaidi Gachagua ingi nuvutheisye maundu maulusa ni alama ende ndini wa sekta ya uiti ayasia mbesa ila selite kutumika kwa sha itumewa kwa ilia non-existent hospitals kana masibitali amwende metwa ma ghost hospitals ni kwithia mai existia na masukulu na kuiba pia athukumi mekwitwa ghost workers mawasuma ithanguni ya Monza ithanguni ya nana na mavo makonetie kisomo kana pena mundu mwo kwitwa John Okello na indi CI most of the times ilame utagwa about history ya tene maitabagwa yake la chaende yetene no meusoka skulu lakini history ila ma yaandikiwa na kila chethi wetene nicho masomethagwa muthanani wa umundi movo asu mithanguni ya nana o ithanguni oyu ya nana indi ni movo makonetie muvea wa kwandika alimu wa TSC we sia kana ni wonanite scores undu alimu mekwithiwa maiandikwa na indi be ala alimu mekwitwa ma science na langi meitwa ma humanities na indi kutuka masomo za humanities mena challenge kana ni percentage niyo ile kwesa kuandikwa ni TSC nundu akwithiwa alimwala mekite ma sciences maketha mainengwa max maingangi kuya ma humanities for example asia science teachers kana alimwala maketha maibundisia amondo ma science makanenga wa max 65 alame mekwika kana alimwala me usomethia masabu mathematics makethiwa mainengwa 55 marks languages makanengwa max 25 na ende na mwala ma humanities metha mainengwa max ya 5 kutoka kana alama graduate ye before 2016 makethi ya mainengwa max 20 alama graduate ye 2017 meitha maikwata max 18 na alama graduate ye 2018 maketha maikwata max 16 na indi alama graduate ye 2025 meitha maikwata max ele ko
ni kudepend isomo jilo somethia na wa graduate ye mwakani wiva mavo asu no methile thanguni ya na to thanguni yo ya nyanya mavo makoneti yo kisomo namo andu mamuika ni makulwa ende medhiwe makisoma masomo ala matona kumanenga mo ene mawia. For example ni mewa malike ndeni wa TVET mundu amina kana mundu ma TVET ni mundu maybe ala kwaka maundu ma kusawia sindu ta mesa sindu cha muthembo so nundu kwitwika ala masomete universities na mena mathangu misini ko tila isi kukwata mawia ende mundu wa muika athi asoma ndeni wa TVET kana kimaniso cha uvundi no kwithiwa ende atona kwiyandika we mwene na ende mathinasu mamuo wa mawia maithela vande ya Kenya. Tusisye na yo thangu ye 10 ni movo makonete katiba at 15 kwituka kana maloya tumete judges na maloya ende ni makathi ya constitution ya 2010 mayasa kana katiba kani nikatumite ende ma reveal maundu mekuitwa environmental rights na sindu sikuitwa labor protection na ende bena justice lenaola sia pia no ukathi ye katiba kanu ndu akwithiwa ende nika transformate kana nikaliulite maundu amwe alama electoral process. Ithanguni OU ni movo pena movo angi makonetie job scammers na ende mundu mukauno oitwa Union Director of General Zainab Bangura yasa kana ni wakulia a Kenya kana ni wa mawon nundu wa maundu ma scam sia mawia kuthiko ya UN alama ende baadhi ya Kenya na ikulia ende a Kenya methi wa Messi tiku komana na mundu WhatsApp tiku komana na mundu akakwatha wea akakwetia mbesa mbingi na ende oyesa kwaiwa ni wea otona kutethia wa scam wa mbesa sia kutuise katuni kaithangu yeka so letwe munduma na kibeti na munduma so akwete thangu na ende ekulia kibeti kiuki mukulia so when is Kenya hosting the next CHAN tournament na ke munduma so akamwea no idea, but do we have AFCON coming in 2027? Why do you ask? Naende nake amusongea mwa well, I suppose it's the only way to ensure we qualify to participate. Kauni ko katuni kaithangu ya The Standard. Oko kupino tutse nayo ithangu ya The Daily Nation no movo alani nina kuelesea makonetio lusani kana pandikitwe Ghost Paradise na indi kuandikitwe maundu alame utwika ende ni ghost kana mbesa nisikuoswa ni uluti wa kuma kwi NND na inde itumika ndeni wa maundu maingi matemasio. For example kindu chambe kinenganitwa kuna fake hospitals kuna sindu isi kuitwa phony learners ukatwika inde pe school kutwika je bando school isu elambesa sa capitation si kuanwa school isu nenga wembesa capitation lakini ndiye exist ya ayabe andwange matwika na akayi school yuko ya manegwa makatwika mumaniwa mpaka in admission number mbesa sia basari sioka no nenga wembesa isu lakini mundosu nda exist ya kindu kinge mbesa isi kia utumika ni kunenga ne the bogus employees ukatwika pe athukumi maiba wani silikali matumite mbesa sia mwenende na mai exist ya mbesa isu sienda mokone mama county na pia atongo amwe ndeni wa silikali. To di thanguni ya keli ya The Standard maovu alamevo ende ni makoneti okay uni nina kuelesea undu state kana ndi ya Kenya na county officers matumia ghosts to loot public coffers nende kuituka kana 6.5 billion mbesa isu ni tumikite ndeni wa makaundi kuiba misala na athukumi ange na ende kuituka kana maiba wa manually mwakani wa 2024 to 2025 na inde makulo ni maiba wa niki manually mbesi sisi that we meet ba inde be maundu manenga ne twendeni owe thangu yu ya keli thangu ni ya katatu inde ni mugoma connect mundu muko kwitwa Gladys Chania mundu muko akanoni twe na mabitio eli bitio yambe ni yakuwa mume wake na inde kindu kingi uko nani tunacho no evictiwe kana no gukusiwe ndeni wa miako ya kanisa no bailo na nenge tuni kanisa au etwika awaye mume yake na auma athi ethitwe mobe kuma October 2022 aikona nwa nebetyo yuna yula okie indi no kie ethila kanisa wa Salvation Army palona enda ona thaithi yabo no betangie
kana nima mubetangiye numba yake ila unekite non-governmental organization pau ndini wa numba isu cia kanisa ya betangwa na indi bana ina numbengi rehabilitation center inaitawa right at home ikuya Thika Kiambu County pala unekite sindu isu na no betiwe na indi kwitwika akonanwa na kwitha waye muume wake 6 years before 6 years itina yani 6 years ago na indi akwatwa ekiwa mbene idanguni ya kana ya the standard ni movo makanete magavana ende ni malikile ndini wa crisis meeting nikenda manena nise maundu makonete universal healthcare staff na maundu ma procurement ninetha ndikueleza kana andu amwe ni make kuleana na mutalatala usu President William Ruto wetie wa EGP kana kwiba yuketha ni maundu ma procurement meikwa electronically na indi na page number 4 inena nite indi magovernors nimeuleana na mutalatala usu na indi President William Ruto nake Asia ulokuleana na e-procurement kana electronic procurement indi no usu akabetanga silikali nenundu that is the only way idhanguni ya katano indi ni movo makonetie new bill kana wendekethio wa kupromote quality care na safety ya awau na indi proposed bill isu ya ite kanai ula ukwethiwa atekwate ya mea ya twase ya uiti alite kufainiwa milioni 500 na indi kwina establishment kana healthcare kwetuka kana indi ethiwa mundu ni wathi kuitwa alite kwithiwa ainengwa quality healthcare tio kuitwa tu na withia muwau ni wasobe wa undu bailite eba ya sibitali nundu akwithwa mala maingi kwituka andu ni make kuwa wa sibitali na indi kwituka kana ethi wa ina sibitali waku ikithia kana awau sibitali nusu ni na sobe kundu batonana ni wanengwa quality healthcare kwituka kana masibitali ala makana mathukuma mekundwe methiwe mailuma strictly kwa wiola mailite kwithiwa maithukuma mate utethia maundu kando na kila maile kwitha maitethia na indi wendekethio wa kana kwituka kana kukethia wana annual audits kana indi kukunikilwa undu maundu methitwe maitwa iwa baya sibitali maundu ni mandevi kila mwaka kwa bilisu 50 million faini wa kwithiwa utailite kana utaunengana utauthuku mundu vailite wendekethio wa keli sibitali yalite kwithi nengane quality healthcare na usubiku wa awo kindu cha katatu kethi wa sibitali waku waite ni wo kuwa mayo ndukethio witethia wiongi wibau ndini wailite kwithia uitethia wiola wina license kana unengetwe license ya kuutethia kindu cha kana kukethia wana annual audit kana indi undu mbesa sithitwe siye wo hospitali andu kana nukukethia wako ikunikilwa mopo asime ithangune iya kana ithangune iya thanthatu ni movo makonete back to the hustle you Ruto President William Ruto indi ni wambeye kuthayo cha grassroots empowerment drive na indi yuti undu tenensi inatoya kana empowerment program sika wani Deputy President Kithure Kindiki President William Ruto yuno likeile na Asia maundu ala wathana kana wathie Kenya before akwate kibila o no likile grassroots kana kuya ndwani na indi wo mwene no kwethiwa akika maundu asu. Okay, tusise nayo katuni ka ithangu ye yito munthi na indi mavono maingi ithangu ni ye na no sio okesaisia katuni ka ithangu ye ya the standard now the Daily Nation kasoletwe mundume alisite ilanga alini withia nisi obingwa bao lo na indi ekite ngwa itatu ngwa ya mbe yandikitwe ghost hospitals ngwa ya keli yandikitwe ghost schools na ngwa ya katatu yandikitwe ghost workers na indi ayabao tebe mundu musiaise na yu asia just given me kana ni mamunenga idea pabe ghost hospitals ghost schools na bena ghost worker na yu asia na kene wanengwa idea ya kwitha ghost voter movo asu methangu ni 10 na muonza ye thangu ya the Daily Nation nende musiaisa mwendwa
Usu ni wo muthia wo kunikili wa mathangu ya The Daily Nation na thangu ya The Standard ni tawa Caroline Mweni wa Muteti ndateka mbuthu sukite twitha tuyini ya kilungu kwa kwithiwa na unenania ukonetie amuika na uteti ndukathi basa.